Today, Holy Mass offering, special intention, speedy recovery for Janila Simbang, Grace Juina Madusin, Sydney Di Simon, healing prayer for Joshua J. Scriven, Maurice Labanjun, thanksgiving for Nekvina Don Kelun. We also pray for the souls of Oswald Ijim Yakut, Lawrence Dalis Dulau, Leopold Nicholas Tinun, Michael Chim Kim Hon, Munjilin Di Simon alias Anjilin, Ferdinand Michael Kauju, Stephen Sipaun, Sheila Sipaun, Bernadette Giluk Dompok, Clement Mojiliu, Maria Tumunsi, Jinivon Sobintil, Terence Thomas, Celestina Giju, Florence Moinjil, Boyd Boniface Malinjang, Boniface Lais Malinjang, Sister Mary Colette Kinajil, Anna Yong Yinpin, Steve Steven Jiniti, Helena Kondosing Bayuk, Hardy Henry Mansa, Justin Edward Dapil, Stephen Benjamin, Francisca Tiasing, Benedict Yong, Marcelinus Janil, Rosi Marcelinus, Henry Lijawi, Gilbert Marcelinus, Crispin Lijawi, Irene Salian, Jacob Janil, Jacinta Jinia, Chen Ensoy, Lucia Piuli, Paulus Yong, Florentius Majaham, Celestina Lijunis Lobin, Anthony Jupitol Molinjam, and all souls in purgatory.
kinsian ngawi dot I dengan ditama, Om Ditanak, Om di Spiritu Tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Jesus Kristus di toko, Om i keginapan di kenaingan, Om i kepisaan di Spiritu Tabitua, meampai na Diosu saviavi. Om yampai susukano. Tapi ngavi kano mengaku na dosa ngavi di toko, kapapaton da nadi, di toko sendi da mamalamay di katapatan tahom lati Tabitua. Mengakun so, dari kinaingan tafhakas, Om de Diosu ete pinay ngavi, dan ako pamidoso zokozo, it pamusavan ngaviku, it nunu inay maanku, inunu iawku na ngazan damimang. Maza ndahasaku, maza ndahasaku, maza ndahasaku tagazokozo, itinapogi, damikinsian so di Mary. I obitua pentihombus hahangay, salvia vidita sab om sancti ngavi, om Diosu tepinay ngavi, dosa membayang mentok dago, dari Tuhan kinengan datoko. Kiko senanada, di datoko ikinengan tafakas, mamahyang do dosa ngavi datoko, om magawit datoko dari dukaposizon salacur. Amen. Tuhan kasihanay no? Tuhan kasihanayno. Kristus kasihanay no? Kristus kasihanayno. Tuhan kasihanay no? Tuhan kasihanayno. Kebentukan dari kinaingan, idi takavaskoso, om pibabasan dari Tuhan ngavi, tangavasi kegiginovo da itana. Mangazo zikadiaw, menungku au gigina zikadiaw, sumamba zikadiaw, membantu zikadiaw, anak zikadiaw do kapanong katahuadan ngavi, mentok kebentukan nu tagaso, Tuhan kinengan, lajak pen syurga, oi kinengan tama tafakas, Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak pentai seon, Tuhan kinengan, domba di kinengan, tanak ditama, menghidup di dosa ngavi di pemugunan, kosianai da idagai, menghidup di dosa ngavi di pemugunan, taimo o sambayangsa, pina ikaw kadi apananan di tama, kosianay da idagay, tu izinsiyaw no iso tabitwa, izinsiyaw no ituhan, izinsiyaw no itakabaskoso Jesus Kristus, miampay di Espiritu tabitwa, di kebentugan, di kinengan, di tama. Amen. Kanu sumambayang, tadaw di tim malamay toko di tadaw Malaysia, sumiyang toko mentok pisaan, ibabasan, nagi justice dari pemungkunan toko. Oi kinengan, ino kapapayintahang, do manodo pibabasan ngavi, no po, ngamaan punganay da tanak ngavi no. Panaknos mamyang sikoy, do pakalajak sikoy na da miyampai autumod, do manuidong dino pibabasan, ino papatantu da katapatan om pibabasan au opupusan. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanakno, imamamasi o mamalinta miyampai diyaw, idi kepisaan di Spiritu tabitwa, kinaingan montok so hihinaid aiso ko pupuson. Amen. Pembahasan mata di Profet Isaya. Potongan mai do ide toko it sunduvan mantad sabat. Duma di mai do tanah tohub iko tagisan tongungut.
tana tohob dumadi da tahun. Di kotagisan, tungungot mikot may magigizon o katuhidan pison piunungan iditana tohob. Pison piunungan mogovit may do pibabasan. Katuhidan manak do kumohingan katan so hinaid. Tuhun ngavi ko magigizon may pagigizanan pibabasan. Hamin ngavi kumohingan magigizan ngavi tokodit. Ibos di Tuhan. Katawadan di kinainan. Tuhan mabos da pibabasan di tuhun ngavi daw. Tuhan mobos da pibabasan letuhun nga bidaw. Makinangaw zomay do nunuboson di Tuhan kinaingan. Ohu ibos da pibabasan. Sakaday di sido o sumok montok di onok ngavi di sido. Kabuntugan di sido magigizon may itana da tokow. Tuhan mobos da pibabasan letuhun nga bidaw. Kosyanan inuhay nakapituka, kotuhidan pibabasan nakapigapos. Inuhay sumipuhak may mantaditana kotuhidan tumudong mantadtavan. Tuhan mobos da pibabasan letuhun nga bidaw. Mamamadi may dotokow do mongkongo ituhan tana. Dotokow papahabos may dotuva di. Kotuhidan muzud mamanaw may itdumbangan di sido pibabasan tumadod may di hangay ngavi daw. Tuhan mobos da pibabasan letuhun nga bidaw. Pambasan manta disuat koduvo di Santipol de tuhun ngavi do Korin. Ondomono isay no po imananom da apago, ngamongomot no gimay da apago. Isay no po imananom do obobot, ngamongomot no gimay do obobot. Toso songohun apatut manak do sagi ginumu, miaga dinatantu daw do iddaw sundi. Do kapanantuan okon ko sumok mada manak to isibo do kapanansagan. To ikinoy nga no po nga guminavo do manak to sikaw. Pointan to koso ikinoy ngan do kanu papapuawang Diyosu miampay patitikid grasya moy do tumoy mo Diyosu do kiva do poinggonop montok patitikid kagunan, anu, asil ngavi Diyosu, mahabay, isavya vikavo, dakalaja tabasi. Miaga di boson di buk tobitwa, doy di mamaguno, minanak isido, miampay aiso gontob, katapatan di sido, ogyot, paingkakat sohihinaid. Songuhun aiso no da kantob antopo, da manak hinso, montok di mananom, takanon da akanon, magonop may Diyosu, miampay migonop, o tangkob da hinso, montok tonomon, mamadadi di pangamatan, do katunudan Diyosu, da agaga sopo. O gonop may, o kapuawango Diyosu, itpotitikit lahan, montok patitikit kavo do kapanahuadan mamadadi da tuhun ngavi do manong katahod di kinoingan. Do montok nunu inoy man do tokow. Do isa kaday katak masa dititak papapuvon nopo nga okonopo kamanontob di kagunan ngavi di tuhun tongobitwa di kinoingan. Nga humabay nogi di ko panong katahuadan, pointong kapkoso, doy di kinoingan. Tuontok nakapapatahang ko de binasi,
Diosu, maza diti sakaday, manak may isyoho, do kabantugan, do di kinoingan, montok di kobingi mazan, ipakitanan Diosu, itu manud di abal tawasi di Kristus. Ingka penogi, montok di tinohod, di songkawangan Diosu, kumadoy Dioho, kumadoy sa viavi. Minamot dino, sambayang Dioho, montok Diosu, ngapopokito may, di ko ginawan o piumanan Dioho, montok Diosu, sabab di grasya to sima, inakatak di kinoingan Diosu. Kotohwadan do di kinoingan, montok titak daw, ipoin tahib do sa viavi tobos. Ibos di Tuhan. Katahwadan dari kinaingan. Alleluia. 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 Asanang no imonono do ngavi pibabasan, punganan may isyoho da tanak ngavi di kinoingan. Ituhan miampai Diosu, Om yampai sendebano. pembahasan manta di abal tawasito bitua sinuat di Matthew. Kebentugan dari Diau oi Tuhan. Kalau kita nopo di tinumungan ngabi Tuhun, diminaka di Jesus di inuhu to sibo. Dohyo no, dominikau isido, om namung di makikia ngavi dao. Dadi, diminimpun isido do mabos. Iti ano ipinea disido dioho. Songkono di inunsikau di angasampit di sunduvan. Dohyo no di pemerintahan da syurga. Angon sikau no i angohud anu may dioho itana montok tungkus dioho. Angon sikau no i mangyad. Angon sasamadan may iziho. Angon sikau no i hoson tutuvan montok nunu i katunod. Bisaon may iziho. Angon sikau no i obinsianan. Opakitanan may doy dioho o kabinsianan. Angon sikau no i oniting idginafo. Kau kita may iziho di kinoingan. Angon sikau no i pi babas pungunan may iziho da tanak ngavi di kinoingan. Angon sikau no i undasoon di sabab do katunud. Di ho no di pemerintahan da syurga. Angon sikau no do untuk papoy mamang Diosu o Tuhun ngavi o mangundoso Diosu o mabos do sa viavi kavo do pitana do humaban Diosu do id sabab dago. Kondos no konsikau no tu tigedan Diosu o gaso may id syurga. Iabal tawasi di Tuhan. Bangsa dari Diau ai Tuhan sa Yesus Kristus. Tapi ngavi i liturgi do penembasangan tokoh do tadau diti supaya kemanta do malamai tokoh diti tadau Malaysia nga tetap ko nga malamai tokoh diti giva duo saints. Saint Cornelius Pope Saint Cyprian Bishop. Bosan kuti sebab pa nga kontok kozo iti komposisyon diho id kalamazan ilamazan tokoh do Malaysia. Tadau do Malaysia da tadau diti. I Pope Cornelius no po, miampai di Bishop Cyprian nga pempasi di 3rd century.
Antok na po, the tempo di nga, kiba sanguhun father, the anti-pope. Ito na po father nga, minabos the tuhun na po, di minakabos, di ka minangakun the reject iti kotumbazan da toko, iman da Katolik, nga ano di kabasa da mahik, de Katolik. Kung ano pa di Pope nga, minan di si Jehovah PPO Bishop, kiba council, keputusan na pa di council nga, sundung ima, kiba tuhun, reject di kotumbazan da toko, nga nung repay ni si do, tayo mo toko fago. Kamusta pa nga katapatan, kabinsiyanan. Do panamazangan, montok do kotumbazan, kapasison da toko. Ibisop Cyprian na po, nga pinpasin nagi contemporary miyang pa di Pope Cornelius, nuat isi do suat, do pinapayho di Pope do isikoy, tatap tumanud do penontodukan do panamazangan, memang da isikoy de diocese diti, do umat nga tumanud do bos do Pope. Kamu sunod pa nga, auto ko humaban do Pope, sukungan to ko iti panamazangan. Iti na pa nga loyalty, kesetiaan muntok do panabasangan. Jadi kiba duvo kriteria teko attitude imihotok timpu do kalamasan toko do tado de Malaysia diti anu toko do tom posison. Kaysa na pa nga truth, kebenaran, katapatan, koduvo na pa nga loyalty, kesetiaan. Toko kumada panabasangan kumanda gido pemungkudan toko di Malaysia. Nung intangan toko iti pembahasan do tabuk do tabitwa mentok do tadaw di Malaysia diti nga menak toko no gido iso kosakadungan. Aim, purpose, tujuan toko no po do pempasi nga happiness, munsikaw, bliss, iti beatitudes, konsikaan. Ina begitu, nuko tu mamalamay toko diti tadaw di Malaysia, on sikaw toko. Nga sa toko po diti donggongon nga diti pinampang nga nahisudan, sa di musikaw, panat bago mong Malaysia mintino, kani, igali humasam maguti. Hahalap awla, awdi kaga sa bago hizud. Nga sundong ima, kantakan, dahil pamugran da toko, diti hobi diti pinampang donggongon diti, nga sa hizud nga, anta ko kinamay da musikaw lah, kyo. Pasal nga iti bukas sa tabito, iti nga mo gawin ko konsikaan po. Jadi, spiritually, ginawa to kano pa nga, musito ko musikaw, gaya do ka posisyon. Ompeng ko to kano do musikaw, kibavaho iti pinajal, the beatitudes. Jesus sendi minangajal, kumadi magkikya nga bidaw. O manto ko very brief iti kapanantudukan, kakumay diti beatitudes. Kaysa na po nga, sangko di inunsikaw di ang sampit idi sundufan. Blessed are the poor in spirit. Kamusta na pa nga, totally dependent on God. Kumansanto ko di kinengan di kapasison na takaw. Nung kibak hansanto ko nga, pamalintaan da syurga di takaw. Kumadupo na pa nga, onsikaw no, ang hud. Ang onsikaw no, imangyad. Nako to onsikaw mangyad, to onsikaw ang hud, meek and humble. Kamusta na po dito nga, kapoy man to ko the suffering, lost and pained. It kapasison na to ko, nga itino pa nga sabab no, ikinengan sundi, na kapoy man, suffering, lost and pained in kapasison daw. Sa to ko nga kapoy man, sabab na pa nga tutupanood to ko gadi kinengan. Tamay makubosan di, nung ay so ganito to ko, nga akon ko tumalod ko di kinengan. Nung kibak ganit na ko, nga kumunsan ko da Christian, tutumalod ko di kinengan. Inapag ito, nunu bukti, tutumalod ko di kinengan, kibak ganit ko. Nung kibak ganit ko, onsikaw ako. Sabab, loyal, ikatapatan ko, tutumalod di kinengan.
Angon sikono i hoson tutuvan mentok nunu ikatunod. Iti na pa nga mentok da katapatan lagi. Nung kiba iti ginawa da toko da patatap iti katapatan nga kiba konsikaan da kaposisyon da toko. Angon sikono i tobinsianan. Ang kata ko na kita piniko nga bito, mercy. Kumadyan na po na mercy nga, kapangampun, kapanuhong takaw, datuhon da subay. Angon sikono i oniting id ginafo, kag kita may iziho di kinengan. Angon sikono i papi bababas, pungunan may iziho da tanak ngabi di kinengan. Tawi na po di nga, angon sikono i undosoon. Idi sabab do katunod. Diho no do pamalintaan da syurga. Jadi kanu tabi ko ngabi, may toko itimpu diti in baguan toko o kutumazan da toko. Ang bukon no po toko nga kala toko pamundom do. Oy, asusa teko, oy nakapanaw ko ng ngabi iti vahu o beatitudes. Iso no po kapanaw do toko nga siko toko no. O tagal da tamaha kyo do itimanganku, complete beatitude. Tagal. Kano to kono po da papabrando, iso iti beatitude nga. On sikaw to kono. Mantara iti ko ngabi, gal ni boss ko di timpuno, nagid iti misa, magawid sa nagid yung Judas mambayang mantok na pamugunan da takaw. Kono po kono no, ikantakan da timpu diti, pandemic, hizud, nuna po kabahingkangan di paganakan da takaw nga, mikir toko di kinengan da kibada pisempuvan, pisaan, pibabasan di pamugunan da toko, labi na iti leaders ngabi, panamasangan, political leaders, nonggo toko na po sa bagay da leaders di pamugunan iti, galing na boss ko di timpunan ito, katapatan, loyalty, integrity, ikaposisyon da toko, may toko no tamposisyon iti no, kano da toko, da manak, da konsikaan, id pamagunan, id kaposisyon da takaw. Kano mikot di kinengan, tabi ko ngabi, kano mong sikaw, kumadi kinengan, tutami may kinengan, dahil kaikot, dahil tatang da takaw, da manak da takaw, da pibabasan, manak da takaw da katapatan, nagi loyalty, dahil kaposisyon da takaw, da sabagi da tuhon da peng Kristiyan. Azo ko na Tuhan kinengan do sa babibinangon tumasada ko bosyan no nakatema di loti takon sa diaw tu baditana am kalaja do hangon ngabi at tinatuhon do madementi mantok dagay di loti do kaposison. Azo no sa bilinay ipinaingan. Azo ko na Tuhan kinengan do sa babibinangon tumasada ko bosyan no nakatema di hing anggur takon sa diaw tu badigabas anggur am kalaja do hangon ngabi at tinatuhon do madementi di tinumon do kasunduvanansa. Azo no sa bilinay ipinaingan. Imang sambayang tapinay ko ngavi da kahubukan ko Diyos ngavi o tayo mo na da kinengan itama tapakas. Tayo mo na da ditukan ikahubukan da inuman no. Muntok di kasan ang kabantugan ingandaw.
di kebersihan besawi abi eklesia tabitu adau. Id kehubukan kepenampasi di tanaknu ilaja de pibabasan natak idisido tanda ngavi sakramentum i popakita tanda de pibabasan on pisaan. Papabakas nada sembayang sikoy ay Tuhan de pitunudan di tanga de sabi tanaknu maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miampai Diosu. Miampai sesudupano. Pain sabato o ginafo ngavi Diosu. Pain sabaton sa itingabi dari Tuhan. Kano manak do kapanong katohodan ngavi dari Tuhan kinaingan datakaw. Patunud ang matuhid iti. Tatapot do katunud ang matuhid iti. Do apatot sikay do tamay mamanak diyaw do kapanong katohodan ngavi. Ay Tuhan tamatabitwa kinaingan tabakaskozo om aiso kapupuson. Tuaw ko tumod do manghunsub dagay do musu do manansangano do kaposison hobi sinima om do puwang id kasianan. Tamemo ko do manak do kapahyangan o mamoho do mamimi do sang ngavi do humansan do idyaw do nunu kapahyangan. Aw ka insan do huminizab mantadagay om sundung do api bababakza ibatos nu nakakagos nu o paganakan tinaw tuhun de diyaw sendi. Maza di Jesus Kristus tanak nu manonabus dagay. May paikagos kababago do kaginavanto giot kozo do audimiho do uzadoni. Babay na pa nga pandansanan nu idumbangan na tuhun ngavi. Itimpo da grasya om kapibabasan om damasa iziho gumuhi da espiritu nu. Ano enu iziho da kahansanan di Kristus Jesus. Om hizab da dumadi da katampuanan da idsaviavi. Maza da papahansan di sida iziho. Da daiho sendi. Da hobi paimponu da espiritu tabitwa. Mengkano na puno miyampai ko'y mazaan. Hozon ko sa daga ikuasa da kaginavanu. Ang papabal da kaandasan sa. Da idi kapamosisan imikot mantadyaw. Mampot sikoy, idi hozo kapasaan pen syurga. Da kaukuasaan ngavi da au ontob. Miagal da aiso kapupuson, mangazo sikoy. Obitwa ituhan kinayan. Kukuasan ngabi syurga. Tawan umpana penuh-penuh kebetulan. Kasan dek takapas koso. Also disido imikot dengan di Tuhan. Kasan dek takapas koso. Ototopot obitwa ko ay Tuhan. Ito vud do salviavi kabituhan. Itinapogi, do disono do obitwa ititak ngabis mambayang sikoy, maza do papasondot di spiritu nu, do ditingavi miagal bahabaw umatu. May do ada dida itingavi do montok dagay, ditinan. Omza, di Tuhan sa, di Jesus Kristus. Untuk ditimpu dan iman petabuso isido, om nasagak koza da siminuang da idkonda sa andaw. Minagano isido da loti. Minanak da kapanang katahodan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikia ngavi daw o mosbos. Ono iti salvia bikaw, om pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Id lahan miya gadi, untuk napongo imakan min sasadop, nano disido isasavan. Om insan po da minanak, do kapanang katahwa dan ngavi, pinatak disido i kumadi makikia ngavi daw o mosbos.
Ano iti savya vikaw. Panginom na mantad iti. Tu iti no, isa sa vandi sa aku, isa di batas kababagu, aisa kapupuson, ipatunguan may mantok Diyosu, mantok tagumu, mantok di kapahyangan da dosa ngavi. May na iti, dahil kaandaman dago. Ikatapatan tahom lati do katumbasan. Papabaw sikoy day kinapatanson no oy Tuhan. O papaintahang day kinatungagan no. Giso mikot kumatu. Itinapogi da masusikay mamalamay di kaandaman. Di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan. Iloti do kapasison may sasaban do kapamosisan. Manak do kapanang katahudan ngabi, dan ikitan si kadiyaw, do kapadan do idumbangan no, manampuan do diyaw. Ahudu ko sa isikay do sibambayang, damagi do ditinanam sa di Kristus, at timong si kay nada, do iso maza di Espiritu tabitwa. Andama ay Tuhan i-eklesiano, paintangkap id patatangkap di pamagunan, mabita na sido di kapanuan da tahwad sa kaday. Sangavian miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Saviavi di Fado ngavi. Andama nagi itapinay ngavi Dagay. Inong ako dop idikahan sanan di katungagan, Saviavi inapatay id osyanano. Tayo na izyoho din inavaw da vos no. Kasyanay Dagay sa Saviavi, sumambayang sikoy, miyampay di hahangay tapitwa, Mary, tinalikiningan. Sancti Joseph, Sabado sido, miyampay di apostol tong bitwa. Saviavi is sancti, inakpapon sikoy diawid po pus di umulan ngavi. Kano si Canada di kapasyan da dumadi do sampi tumungkos ngavi di kapasyon sa ladyol. Mga zo mambantog diaw, maza di tanakno. Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido. Oy kinaingan tamata vakas, idi kopisaan di Espiritu tobitua. Saviavi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kopupuson. Dadi penuh di mamamasi, naog maza da kapangyaan paing kinaingan. Katama sikoy da mabos. Tamaza idi syurga. Abitwa nengano. Mikot o kapamalintaan no. Isab no ay maanday tama. Megaling ka na day syurga. Takang dagay da tadaw diti. O loti isa tasa sanga daw. Ang pahayang sikoy sa mabidagay. Nagadagay di papahiyang di santo, mahasa mabandagay, ang parasikoy pahiyang nga pagapaso sikoy no mantad talaat. Kabaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy di mantad patitikid talaat, katahuad no damanak do pibabasan itadaw nga bidagay, damazari sa kaday do kasyanan no. Pahingabas sikoy di datamay ba na mantad doso, paintampasi mantad Saviavi kasusaan ginavo, damasa si kay pangandar di kahansanan na bituhan, di kay katan di mamamasiza Jesus Christus. Tuhi kumalintan, ikuwasa, di kabantugan no po, nga diyaw no tababay no, kung sa hihinay. Oy Tuhan Jesus Christus iminabos di apostol nga bino, bibabasan timponon kuryoso,
Ibabasan ku takon ku Yesu. Kada intong de dosa nga bidagay, nga do idi katumbasan di eklesia no, katahuad no do manak do sido do pibabasan pisaan, katanudan miyang pahizab no, imamamasi mamalinta, mantok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Pibabasan di Tuhan, miyang pay Diyosu tumoy mo. Umiyampay dasunuban no. Kanono di, magitataak da tanda do pibabasan. Oy domba di kinaingan, mangidu kanidaw sa ngawi di humunan, kusya nagay. Oy domba di kinaingan, mangidu kanidaw sa ngawi di humunan, kusya nagay. Oy domba di kinaingan, mangidu kanidaw sa ngawi di humunan, onway sigoy da pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Imangidu di dosa ngavi di pamagunan. Abituan na santob oho din makan, dami sa sadop di domba. Oy Tuhan, ay sa umipadan dapat ko sa sumusub di paraku. Ngabosan na po ibos, pamahingasan may kaluluwa ko. Tinan amsa di Kristus magawita takaw dahil kapasisan sa lacur.
Kano sumambayang. Pavanada idagay sumambayang sikoy ay Tuhan, isunduvan da kaginavan manakaday, moy da otagok di tinanam sa di tanak tontay soon nanak no, avasinada o vasadagay da managok gumompi, da paingamong da sangavyavi di pibabasan inatimpoon di sido dagay. Imamamasi o mamalinta so hihinay ay so kopupuson. Amen. Samyang takaw. Katabian, gugumampi di mananabus, savo di hahangay tabi tua Mary, dadiyaw pinatak di kinayngan, itanak tontay soon daw. Dadiyaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw, miyampay diyaw na dadi i Kristus datuhun. Tabi tua Joseph, dadagay punagi, pakitanay diyaw sandi da sanguhun tama, abito sikoy de lahando kapasison, pakinway sikoy de gracia, sinan sinyo, umhumag sikoy, ang tadpatitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, Miyampay sinduban, ibalakat di kiningan tabakas kozo, itama, omitanak, Espiritu tabitwa, sumandot na da de Diyosu, tumimpon, miyampay Diyosu sa hihinayt. Amen. Buzo no in pibabasan, mangazo di Tuhan, maza do kaposizon Diyosu. Katawanan dari kinaingan. Pupusan